Kaya utla dia cuprang Ka Jaintia National Council JNC Hakasantrik Rempang Kelami Kendit Kensan Pan Penlong Gajingeki Dakabalektur Shah Office Jaintia Hills Autonomous District Council JHATC Kani Kajingeki Kalong Halor Kajingbam Pentrekam Yakaktin Penar Kajing Kayibean Kibar Jela Haki Artiliki District Kataka East but West Jaintia Hills President ka JNC Usambor Milingdo ulapun pawe ka jingban nyaw halor ka jingbam la jong ka JHATC ban wenge ka jing khayi bean dai ki bar jala bat ban pentre kam ya ka tien penar wat hadin bala itho ya ki dak tho ngimwan ban penmi jing kulmar Henry ban penken mau ya ka JHATC ya ki jingget kli jongka ya ki try muluk la ong ulingdo dak ba penksan ya ka jingdan kam jong ka council ban bu hakmat ek jingman to jong kathan wa hejing itu wa kejing yo lat yang kibar kejing kharo yang keni ke kamai keji yang kibar jelah po keni ke ri Jaintia ko maya ke yang i khamtam la da khar un bi chetai che po East Jaintia Hill District yuna ka wi kesngi nang mi nang kharoi ki dukan yang kibar jelah ta keni himan ngo ka wakta ya ka menret ke paten yang ke ri Jaintia ko maya ke yang i khamtam hakam kini ki por wa ki khon khonro em dia pergi ke jing kerdo kam kerdo jam ke wakro bha ne bha la da chike do ak kra sarkar la ko mi uman handre la da phai cha ki business cha ki khayi khaba kam ki da dukan da dukudo la yoy da dap ki bar jalla ni kam ko sen da thoi cha ka JHADC wo khnra ya ka trading license am kini ki bar jalla ki wo em ha keleng ki Jaintia handre do ne singim puyo ek jubab ta ko ar ke jing tho ko da boy to jing to wa ka ten penar ne pa kamu de TV house ne mar hajar ar kubi ka JHADC de pass go ya ka resolution wa o timit no ya ki dak tho Jaintia wat ya ki ni ki dak tho de publish de penmi la ha ka me khalia ka zat kan re ka wa snail si ong wa don ne ke singim pam kra kam ya ki ni ka resolution ide boy la ka jing da wa ka JHADC wo penman sa ka bi ka special session jing to wa open man no ya kiten penar untuk de dokam kiten ki wa hoy kelam po ka JHADC re penman ki da ka official sendar baru penam kam la ki dak tho Jaintia lengba ki department ki wa pair yang ka JHADC ta kini hi to ka daw ba ka wa penman i kam ka JNC wa wan penman ya kini ka jingi ki ka wa jai hani hakmat office yang ka JHADC ya kini ka jingi ki da penman ni ka surprise le ne ka wa sendet ne ba kenang yo kursu thia memban ini yo penrem lene yo penmi kenu ka jing plumat an re ko wi dan hi ka jing tumu ta wo kursu thia ya ka JHADC ne benta ka jing mentoy ne benta uman sekiat no kata kanong yeda ye kirit pai na kini ki ha pai ki wa wan thlep na ki tuan ki state kini to ka daw ba ko peman ikam ka JNC wo mi chekmat wo peman ya kini ka jing ki ka wa jai hadien kani u CM Mathom Borshiwat but deputy CM Malaski Rambai kilami banyakran bat kinongalam ga JNC bat kular ban pentre kami ki mat jing dawa ka seng bat nakal yang ga JNC ru kala pensange no ya kan ga jingeki Ini satu kompos yang disistem, do di stop di stop di ya kami. Kecak teman udah ini drop ini termasuk kecak ya. Kuda ini dia kuda ini sesampai ini tetap apa ada kat tu dia sangat raja lura gini gua up the cheek gitu siap yang itu lah ini kamu kena Imam wan ini wa u ya penyubor wa kinang nikmat ki ibu rami ya kesur ke yang pajba da penyubor pi kan iwani pengkemo dan hi ukur sutia dan hi i rasa cisen kerpadi ya ka JHADC wa u krek ya ki kam ki ki rengkat di keralang ladam kenu ke jing amkam i kam kisen balang la kulai mani wa hakmat wa keralang wa ka JHADC
kamu duduk sedang kuat peman yang kini ka jingi ki ka yang kam ka dak kecin dan hi open kemo le ne open kursutia te open kut na yang kini ka jingi lang ka yang ta sachi sen ku blai pi ki dikot wa kinong ilam yang ka JNC wada penyus ket pi kita ka mensen wa MP ka jing ba klik na benta ka ri jantia ka yang ta kam wada iklami wa di petisi am wata ina yang ka sen la ta karpat ge i wo yang ka reminder ha jingi to wa ki memorandum ki yang dengan skemi apa kerja yang akhmat ma emu CM buram yang ini hari ni kita yau ke wadawan ya lese wadawan ya kata kerja kelam ni pak kenu kerja dawahi uman lo ke wajab manda em kerja kelam hatrong kemet manda em kerja rai na kemet lang ba kerja kera lang naduk ke district council haduk ki bor sunang te kerpa dai pi ki nang ilam yang kerjaan sila wo kera lang pi wo i kam ki nang ilam kenang wo kini kerja dawa ka yang i kerja angnot ka yang i uman lo ke wajab te doi ni kinten ki wa kerja ki unni ga singi dekut ga ku bleci bon che jar ngo